trau thani somni pali zirtop ni kan lo thleng ve le ta khovel thil thleng thar thu thar te tuma hian kan han ngai thlale dona kan ngai thlak tak tak in India lam thu thar then khat te han ngai thlam ha supportila India le Germany chuan in lei chi na ti chakna turin malak na han kalpuiral thuam changkang jok siam turin in rem na han siam thara nilai ni khan Rajnath Singh India Defence Minister le Germany Defence Minister Boris Pistorius te chuanin Germany khopui Berlin in biak na hun poimo tak mayan na ya rampani hruai tu te hian ral thuam siam na konga thodun na ko development le ko production nei an soi ania in biak nei zo hian in Defence Industrial Cooperation Roadmap le Peacekeeping Training lamat hodun na tur thuthlung te han ziak ngal boka Rajnath Singh chuan he thodun na hiram pani inkara in rin ton na thuk taktar lang tu ani tina soi Boris Pistorius an mo phurna alak nuwa rampani tana mason na nasatak chu lom mati thu hatar lang boka Defence Minister chuan India le EU security tho ho na poimo zia po soin hei hian bial chung ral muan na le ral thuam lama in dawdil na konga nasatakin konga hong tia soya Germany Air Force te chu kumin chunga India nei tur exercise tarang sakti atel ngei turin India Defence Minister chuna som ngal bok Hormuz Strait lam hanla buai chho mep khop maya Donald Trump khan puanta kangin inka hai kha han pot sei ania hun bitok om lovina pot sei ti kha White House Press Secretary puandan khania mara chu nizan lam khan thu thar han oma Trump hian in ka hai hi kar thum chunga pot sei dona niang ti te media lamin han tar langa maro chu news sang han en hianin thu chiang jok hi langa Americania hi chu la confirm lo nia soi ani chuti lai chuanin Hormuz Strait dang chat tu IRGC de chuanin hon an la tum lo thu an soi burmai US President Donald Trump chuanin Iran ne in ka hai apuana po sei nuwa Iran chuanin US Navy na an ram long chol munte adan chung chuanin Hormuz Strait an hongdon big lo ti an soi vele a ninga ni khan he tui kong poimo tak kaltlang tum long pani Iran khan an man na ni kha heti la hian US Central Command chuanin Iran port muna longlut le chuak tur an la dang chun zom vezel boka Iran port atanga longkal chuak somthum pakhat te ni lai ni khan US chuan an kirtir boka nimin ninga ni po khan kirtir thanem takan nei le boka ni President Trump chuanin US le Iran ten in biak na han nei chun zom le na atan in ka hai po sei apuan chungchanga khan Iran lam chuan soyan nei lova mase Pakistan in biak na nei ni le theina atan ma alak na Trump hian lom mati thule Iran lam chuan lom manti thuan soi ve boka Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf chuan in rem na han siam chu bo chiat ani lo chavin zia nei don tina soi US lamin in ka hayan bo chiat zel chuan Hormuz Strait hon a thei don lo ti in Iran lam chuan an soi Iran ina an ram long chol mun US ina an dan cha sak an block sak awang hian Hormuz Strait Iran chuan hon an tum bik lo thu an soi ania hemian soi nu hian nimin na tang khan in oil man po asang le ngala Brent North Sea crude oil man hi za apathum point paruk pani a apung chawa US dollar za panga point paruk pathuma akai ngal ti nani Pakistan in biak na lo le tura hian Iran lam chuan an kaldon le don lo vo in thlengin an la soi chiang du lova Donald Trump ana in ka haya pot sei chung po in chu thilom dan me kalani Trump chuan ni thum nuwa in biak na chun zom le thayani thu kha alo soi to boka ma ro chu hei hianin thu thareng ma la keng tel lovani Hormuz Strait a Iran in long pani aman te hi puantak angkhan Panama flag tarna MSC Francesca tele Liberia flag tarna Epaminondas te hania Panama Foreign Ministry chuan MSC Francesca manani chungchanga hian an lungoi lo thu an lo tar lang to bokani ole chutianga buena so sang takan nei mek lai le in biak na nei tuma malak na har satak an kalpui lai mek te line in ka hain lo to proin an traman an pot sei chung po a borok thaum thelo kara te long anin man saktona anin ka sakton lai le blockade lian tak US le Iran in an kalpui ton lai mek hian borok atang vet khop maya in ka hai hilian tham taka bo chiat thei reng din huna an borok so san zia hian ati chiang viau maya chuti kan thila thlen mek lai chuan US chuan helai bela hian aircraft carrier pakhat apathumna tan atir le ta nia soi ani US Central Command chuan aircraft carrier
a pathumna atan helai bial a thleng le ta ni in an puang US Central Command thu nei na hnuaya he aircraft carrier pathumna hi Middle East bial a thleng to nia tarlan hania kan punta kang khan helai indona hianin US kan thlona tam tak phur thlona tam tak chutianga a phur mai ni lawa tumle thlo chhuwa theina ni ngal tuipuya airfield kal thei anti mai thin long lian turu tak aircraft carrier kha USS Abraham Lincoln le USS Gerald R. Ford te ka helai biala khan US kan Iran indau ni somli indawa khan amang tangkai viava Gerald R. Ford US na indau long lian na ya sum rom na ber sum asen tamber na Gerald R. Ford phei hi chu kil som pasari zeta tangin Iran inan beirona khamini wang khan chianna te nau he long hiana to ka kang mei achua ka sailor an hliam nuala khami wang khan thom that turin an khal chuak nge nge ani kha tuna hian USS Abraham Lincoln hian helai bial helo op meka athui ruai strike group role thanem tak tenen destroyer frigates tele longal thachak tak tak tenen helai bial a hian US Naval Force te hian buan la khuar mup mai ania Iran longchol mun handang chata chutiang chuanin helai paltlang tum man hnot kir boka thupek zom lawaron kaltlang tum te an kap zo zo boka chutiang te chuania Iran long pahni US hian an man sak to boka ni chutianga thila thlen mek lai chuanin kan lo puan fo tak ang khan helai bial pan mek anga kan lo soi thin USS George H.W. Bush longlian turu tak mai pakhat chuan helai bial a thleng ta ti confirm ani Nimitz class zinga miania chu US George H.W. Bush ania Indian Ocean atuna hian achetla vel mek ania US Central Command thunein hnuaya tuna hian a lut to nia soi ani ahma khan USS Gerald R. Ford le USS Abraham Lincoln te an lo om towa chung ho thurol pui tur chuan George H.W. Bush USS aircraft carrier hian helai bial a thleng vele ta am zebera chon in biak na te po han nei thin ania in rem na be sei viau ma sela enge heram pani hian an hmaba ko om ti hian hrelo ral thuam hmang in voton reng kara in biak nan soi ania anina taka chon US hian Iran hi vau bet chungin a agenda pomti ratum hi ni deuh bermaya ti lai chon Iran lam lain han du bik lo vauna le silai ko moratin chunga in biak na dokan kil chuanin hara tha chhuwa don lo ni han lo ti ve boka in biak na dokan chu in pek na dokana min chan ti ran tu mani ti in Iran lam chuan US thil ti dan an dem thuan lo puang ve mek bokani kan longchol munan dan cha chung chuanin wangin nge in rem na om thayang ti te an thu le hla ni boka chu wangin kan longchol munan dan cha chung chuan ke ni pon Hormuz Strait hi kan chhuwa don big lovani kan hong don big lovani hanti CENTCOM US Central Command in thu chuan siam danin American Force Middle East ami te bel cha turin force lian tham tak tuna hian ron lut le ta ni ti in USS George H.W. Bush le athui ruai helai bial thleng thar chungchang anon puanga aircraft carrier te hian mani mai in tuipuyan chetlangai lo kan ti fokha ama zui tu le veng him tu destroyer missile bun tak tak le air defense thaber ber thuam ten an zuya frigates te heng ho hi ming kan han soyani mayat ataka hmunga tilang chuan aturu dan tur chu hei aircraft carrier te phei hi chu mizo pashe thiam dan turin han soi le ila football field puitling pathum hi zom ta ila chu po chuna chen lovani chutiang khopaturu tur chu ania han mi thla ta ila tin ama zui tu le troyom tu destroyer te po hi lian tak han nia destroyer pakhati football field pahni chen ten ni chutiang chuanin destroyer aya te frigates te po football field pakhat ai sei vek an nia chutiang khop chuan an turuin an rap thlak ti te pon soila adik mayo meral thuam bon tak tak an pa ya heta hian US in an missile chuan vor pakhat tomahawk missile te po aircraft carrier tomahawk missile te po destroyer a hian bun ani a tuni somli in dawa po khan tomahawk mang hianin Iran mun ma kha na sa taka be ani destroyer le frigates a hian air defense thatak tak bun ani a helai USS longlian pui helai USS longlian thlona phur tumle thlo chho theina veng him tu tur han ni boka tin helai biala Iran ina be pui thlak ana a US mun ma te ati che tumna hianin chutiang chuan hei destroyer a hianin aircraft destroyer a hianin air defense thatak tak bunani a kan punta kang khan Iran drone le missile ina
helai Gulf biala US mun ma an beina lo dangchat tur khanin helai destroyer air defense te hian an tholok khop maya an lo kap thlana savia vani kha chutiang te chuan ni atin Abraham Lincoln USS Abraham Lincoln hianin tunai hianin Iran longchol mun adang chat meka hei mani khan kan tar lang jok to a USS Abraham Lincoln le athui ruai Indo long rualten Iran longchol mun tunai hian an dang chat meka ni chu ania Iran athin rima achan berpo Iran hianin oil gas athon chuana kong poimo tak chu a port thi a longchol mun hi nia chu Iran hian an mang thei da mi lo maya tontonin US in blockade an kalpui wang hian Iran hian ni tin dollar makta duai zali chuanga chan a hlo charchar nia soi ani chutiang khop chu Iran tan chuan chan na lian le mang an thla katling ome USS Abraham Lincoln aircraft carrier le athui ruai Indo long rang chetla US Navy hi tuna hian sing chuang an ni ti in media rang ten an tar langa fighter jet po za chuang jet helai bela hian long liana hian an mek nia soi ania aircraft carrier ina apur zinga hian thlavir chi te le thlavir lo chi te surveillance en thlak en thli thlaina thlona ang chi te pon ania tin chu mai ba ka warship engamazat iwasian somni borvel jet Iran longchol mundang chat tur hian ada meka chungsinga chuan guided missile destroyer te pon tel guided missile destroyer hanti chuan USS aircraft carrier ang chi thachang dol tu ni china kan soi football field panni ai sei te pon ni chutiang khopalian turu chu hannia missile manga thuam hannia missile run kal lo ka thlakna air defense thaber ber wa hanni iwasin Iran longchol munan dan cha atanga vo in thlengin helai an longchol mun Iran longchol mun paltlang tum longsom thum chuang US chuan an hnot kir to nia soi ani chu Iranian vessels te an ni tlang pui Iran flag tar na long an hno kir zinga hian an tam ber nia soi ani a US Navy destroyer USS Spruance chuanin mani khan Iran long pakhat kha aka pani kha Iran long MV Tosca hanti kha USS destroyer Spruance chuana ka pa khata khan Iran long kha ak chenwal akang nual nia soyania amai ro chu thi le hliam anom lo hlo thunga engine room akang mai achuak nia soyani nge kha USS Abraham Lincoln aircraft carrier le USS Gerald R. Ford te hi Venezuela be puithlana khan hanloin rol ve to boka country tagin Venezuela President Nicolas Maduro le anu pui te kha US Special Force ten lu khungin an man hania khatiang operation akhan if Venezuela tuipuya akhanin thlatel fe me US khan buan khuara ruihlo manga sumdong tuipuya ruihlo sumdong lian te ve in indona Trump khana puanga khatianga ma an lak kha kal chho zelin Venezuela khan an lut ta thut mai ani kha kata khan an indolong lian turu tak mai tuna Iran blockade kalpui mek tu R4 tele Abraham Lincoln te po hian tel ani tuna US indolong rual Iran longchol mun dangchat mek tu te zinga hianin precision guided munition kap chuak chi tele tin longa electronic warfare ang chi an vuah te po tam takan oma electronic warfare jet engamaza tan tel bok ni soinia warning aircraft ang chi te tin AWACS aircraft ang chi wifi thlok thei hanti mai indona mola chuan signal pechua ka boru ka an lampol fighter jet te tana kongsial saktu target zone saktu chutiang thlona poimo tak te po chu helai biala hian US hian engamaza ala da meka kan ponta gang khan indawa chol lova maro chu in ka hai nei chawani indo ala top lova in ka hai mangati top leilok mai ania in ka hai na bo sia tani chuani indona chunjom le ngal mai theidin hunan ding me kani chumini wang choni wa sian Iran beina ta naral thoma chop zauzai ta kha ala lalet mialo tuna hian adang acha bel mek zo kani hai tuna kan ponta gangin USS George H.W. Bush indolong lian turu tak mai pon helai biala thengle ta ania mainsui parang chi tui bom naval bom anti mai long beina ta na tui puya bom an kam ang chi chutiang ang then faina atana abi ka siam long mainsui parlong te po US na cha bel le anual boka chutiang chuan in bo sena lian taka kalania 82nd Airborne Division in helai bialan thleng to a Marine Expeditionary Unit engamazat helai biala hian thleng to bokani kha tuna hian dungat sangchon USN Karak Island po beithut theidin muna anding to achan chu an sipai tha
US Special Force ang helai biala kaltura an deploy te po an thleng to ania chuwangin ingtin nge US en ro manna siam hi kan hret pui lem lo tuna hian in biak ma alamek chu nia Iran hi biak fel nge yetum US agenda pomtir nge Iran chu atum mania chuwang chuanin malak na po hi lakal ram ani bera maro chu top khoka chuanin in biak nei om zia nei lo don a alan amai ro chu atop khoka in biak nei na om zia anei lo zela nei chuanin chethut theidin mona US pai te hi an om mek ania US Special Force te po Iran ram chunga ground operation nain Kharak Island emo an hun poimo te hup thut thei chu tiang chuan US sianin be pui thlak na ground operation Iran an kalpui thut thei din mona an ding ni na langa an Special Force helai biala an cha khom deployment an siam te po an thleng kim thokhat to nia soi ani enge thleng zel don kan ngai chang zelanga in biak na soi ri kan ema ro chu Iran lam hi anin hong zau du lo viau maya kan longchol hunan dan cha chung chuan in biak nei nom zia nei lo ti chu Iran lam tran na alani me kani voina nge thleng anga zanina nge thleng don ti te khovel mi puin an ngai chang thupa keni point he channel kal tlang hian kan lo ngai chang ve zel don nia